Enfam Adom TV Badwam dwumadi no eso yeda se papa na efiada na eboja ye mo ani nye radio show so na wotwe mu nyina de wa bedu na mo ani nye pa de edu soi wani je ne ewura na wotwe na wie ye yintemu no eso hwe opomudin mu eye enti Edu Herbal Hospital aba radio Adom 2025 on so won ma bani ye adwuma ti e don wase Dr. Edu Mohammed Yamma wafishia pa na beme na nso mu wafishia pa afisa se na nkwane ahoden wo ho na eguso ne Edu Herbal Hospital ye adwuma ye da mo se Emma Hospital no so akọ nanim sa ye da se ayarsafu aba ayarsho ye ho so omanya ayarsa ai mo nipa de eden a wo bayale ba wo yale na wo ani da so sa head ya me kwa me ho beto me no na is why lucky nipa te seka carburetor ne se na pump ne se na wo ya ema ne nka ho se pump na se why ne no no da be eden a ebesan enya wo ha ofofo san pump na mpo a ebia break ana tie nti da bia me de na me catch atiefo se wo ye nipa usu bia ne ba bi te se car nti wo ho se wo ye overhauling usiesie honam dua no wa abra mpo a entwen ma yale enka wan sana so prevention is better than cure nti wo ba Edu Herbal clinic ya so ya ye ne odin san so ka kire wo se da bia no ye wo nkwa no wabusuafo aya wo ne wo nka na bra ye mfa machines enhwe ohunam dua no mu se ade bi atuchima physically ema wani hunu se sentiments we na hawa machine be ka kire no wada ho so se da bia ade no enkoye kese ansa na watutu America akọ hospital sanse me de bia meka Bambo atrema na ya na eyesin ayarsa bucket baako nti e ka tiefo say chronic diseases ye ka chronic disease tese yale e fe no ko anko wo ko a wo bre ansa na akọ obi kura wo ntumi nko nwi na nipa na wu nti na ye friend say ko anko ya de se bi wo so a ye bobodi ye bebre for ni tiremo Edu Herbal Hospital your diabetes, pressure, prostate, asthma and then a lot of it nti wo de wani betre Edu Herbal Hospital your man kesim be fikrum e ho ne ye admission enti wo a wo maami ana wo papa yale ne mu bia ye friend say mu bia yale a potoka say friend say stroke no for ni tirem ho Ghana ha ne Africa de ye mfa habandro say yale a ye friend say stroke dia eno die ye bibidro ye fo ni na ne omo ayi so allopathic na di ho adanse say obi yale stroke no ko Edu Herbal Hospital na ne ho anto no a paduane a da nipa no wata pepa na pata de bia wo sha ne ho tono se efufuo se ekoko ana ye brown color bia say green ti se me de ekura na wo sha ne ho tono atoma no won tanhye because Edu Herbal clinic with stroke ayaresa de agiame pe na se wo ko na wo ho anto ya me de nsanchene ye ne na nti obetumi achenyi wo destiny nti ya me de ntumi ne mfinfa ba se ati asase so die se wo pa ayaresa wo stroke ho a nti ya admission ye se hospital kakra Aris at a go it will make 58 admission. Your bed 58. I my name Emma dear. It says so pass the omo so the omo blow say individual be aben dear 58 beds. Ah we are stroke o ma me and our papa na fa na bra. Ye neto ho na miamia no. Ye miamia nche se ye titini keke che se ye twetwe no. Ye twetwe na nche se ye di ne ho agro che se ye bleed vein na boja emfamu no. Na boja na tumi blood circulation na tumi akoyi sanse nipa no nintini se boja ntumi mfamu yi a wa bla adu na se wa paralyze na na ma ontumi nante na ma ne nsane ko na ne nan no opeja mpeja obi ana no na chia sanse stroke na be ka nipa no aya de bia ye ka yare a efa adwene mu entini mu the arteries of the brain na ekroto na se bastia e ma nipa ne stroke no eche woni ho pa nti oba Edu Herbal Hospital ya so ya ye check up ehwe se wo wadwen no entini na di mu no ni na ye pepepe ebi mpaye ye bojatoa bi enkosi kwan wo baabi ansa na fe ye di nro ahodo esese de boore atumi di aboa nti Edu Herbal Hospital wa wutie ye sabre na wo maame na wonu bi yare stroke no onfa na ntirem e wo ya so ye wo branch wo doko ha eye enkrankopone mantem ha doko official town ha no ye hwa yare fo ne mu ha ye admission isanse keys na ye wo mankesimu no enya adaje de wo maame na wo papa no ye so ne nsa ye so ne nan eye ne ejije ne tata kakra ka se de be obeye de obenante wadaje wo yare fo ho pa ye massage kama enya massage se de wo ko physio na ye woni bi odabi ye wo stroke ne special massage se ye na wo ordinary massage ti se reflexology nomne Swedish massage ne tapotement nso anu so ya baye normal one nso ye bi
but you stroke massage ankasa ye bleed vein intin no manipa no hu sampa ye mia ne intin no mabogya tumi afa ne intin anyane nipa no otumi nante oba stroke ayeresa na obi die san system ne nti odi na wotwe na ne ho ato no because the earlier kan wa obeba ya so na wo ho akwanye se wo beto ntem obi so na wotwe mienu obi bosomi obi tumi kwa akodi bosomi nsia san ne ho ato ba say adentia no kre so ni say nipa ye system no enye pe obi die na ho it will respond to the treatment very fast obi so there even according to blood group no the oye O any AB no ya me ya doma AB system no to me respond to treatment very fast than the oye O whether positive or negative and the oye A blood group is ne ho den pa to ole de yale ne kan na tempa o de aduro kan na ne ho ato no the oye B no e krore e yen kakran san ne ho ato no enti wonnim blood group no mpomu a ti se de nipa system ne ti anya obia na wo yale de aduro kan wa dana na ho ato sorry sen kan ne ho to ne dana de a ene kasa be yesi hospital kwa ka yesi mochile emfa mo enti menu a wutie me wo yale na mpese obewu afo ani kiremu Edu Herbal Hospital. Good. Enti ene memra SM so e se afihie de na wuram. Ti be me na fe FM SM no eye duro benya Edu dia babonten. SM no ye eduro bi a we say ye bitters ye eduro. Okay. Eduro is also ye bitters. That is the only bitters I say bia ye enyim. Christmas yankupa Adom kofu di Christmas pa ba wa mu di Christmas an kasa ye obi offer SM. Okay. Na we say Edu Herbal Hospital ye yado ye pa ye di obi bia bronya. The bronya ye di obi bia no obi ankoto SM. Sure. Koto SM and they say Edu Herbal Hospital ye di bronya. So obi ka say ye de eye adwuma nkasa. De bia me say bema de wo ho na say and watch be say somewhere around 4 and 4:30 na say obema na intimi answer each hour answer the two and they say no problem. I say to me, Eddie, who say we a bema ankasa. Now say, oh, a problem, dear. Do I so any Edu Herbal Hospital? You do a cover by different SMB test. SMB test. And me say, even though we're in the month of January, but Edu Herbal Hospital, yes, this month, your friend sweet month. Sweet month just because it's SM. OBI on for SM. O for SM, ya won't say I finish, and no be sure say, fine, come on. Because 2025 day, you perceive maybe a bema. So as no person buy be as or your bar, your bar, so Martin Catco. No, once a SMB test one, come have compare SMB test in Bito, or your bar, what think I ever so papa. They be a car SM or be physical because of a strong man. They be even the Bible, you coupon every man. Both or come man a cover or bar the bema. It is a cast strong man means also your bar. So to me, when your SMB test in Bito. If you have a crank, SMB test near Dra, you didn't say it's Yalia Drew, and a Badwam Afisem or bar, I think a quay. But she say, Omo no mono, the Omaba catch says, one no SM out to meet the pa. Okay. Just about to meet the pa. I didn't hear so see ya we are, and I do with Philippines. Satic anomaly and the Philippines won't mean that. And now we are bar, now we are Bema. That's a cobase, Sicilian and Pedium and Pemwood, my uncle, and more stress, would you? Bema be a 771 money whom they could tell me be an hour, their questions, and they say, maybe I know one country, baby, and say, no, cry. None of you could be not eternity. No, when your SMB as a bound to one number be a quay, what doubt me that, and the doubt mouth me dapa. The gun had ye, is a cry, how can she drag in? Maybe I could be out in no moon, house of drug. Obi ya do atu e ma kuma ko ato sa na repass o kansi obi ya do atu e ma kuma ko ato sa na wo kokuma senso akole nak ono so be dodo bi a opetu bi a kokole nak e wo kuma se obi ya bi o fake o central market wo benye bi but ye man tem ha no wo fa malama BK Herbal oboho BK Herbal kro ya sa bi ba ko e wo awish market to a station wa the same BK Herbal obi ba ko e opoku assistation wa on the station to station said the beya obi bi ewo Ghana ne man temunti wokọ herbal shop ne drugstore bi aso hia ese o to SMB test wokunu ma osika se wokọ dwomo a di kan akọtọ SMB test to basket mu ansa na wakọtọ tilapia no de aka egu achi esan se be ma no wobọ nkwan se ma ne di wie na edua na no dan na ho a waboka nti di kan to SMB test ya ne bo nye din ai wo ye ka se na MCR for no de we ambo se wachi no ho no kese omani di age wo SM no hu no ho nti o ye bema dia he oba won se mari bi o ha efia woda ho ti se question o de ato nsom na de atam ho nkeka ne ho na omoma quotation say operation feed yourself eno so any hey dog me number no adaroma your number no ye 0243 98 9368 0243 98
9368 and 055 83 79545 055 83 79545. Last one here 0201 044 221 0201 044 221. Yadia brofo entumi ansa obibini ba ya wa besa Dr. Dwe yeah udeni yada say papa enti Edu Herbal Hospital Dr. Penny and I would say won enkanonti SM ne de wo ba bia ne mum hospital no de wo Mankesim be fi krom ha nti wo ko ho de say stroke dia ene yare nkaye ne de admission wo ho a Ormo besho bisua bi di wono mo birthday nti e ba na mom shono so sa Franco Trading Enterprise phones papa pa fie ene ho e ba mobile phones accessories ne electronic retail outlet dia e Franco ene e be body ewura nti ne ma bi ti se Nokia Samsung iPhone smart TVs range from 32 to 100 inches in Franco Trading Enterprise will be Franco air conditioning so wo ho Mr. Chumi kana kwaje wo de sisi a chest freezers any refrigerators and so Franco washing machine microwave blender CCTV cameras nini na Franco Trading Enterprise akwa febide abanti Chumike na so kwaje odi fa number 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 0555 939311 now on the Franco Trading Enterprise phones papa fee na one no edi enkomo no atumi kanso na wakwa akotobi na yenhwe yabusuani adofo ene Awurade Adom odi afe baako aka won fie hu na yen celebrate wo mo happy birthday enkoma Mr. BK Dakwa Mr. BK Dakwa na daso no 88 years ene ye di owo me onkwaso rade nkwaso miemiemu ochia miemu akoda kwa ne nuamu nyina se japa onkwaso owo oboase braha bebo me low cost ho na owo eguso esre nkwatenten di amao se de rade ye wi omiemi apon mu nyina amfama wo na oyere papa bi ye oba na de aduan be na abeya moluman bia wo ye fufuo ne live super adwene ne obi kakra wo mu a enye bad nti mu ye fe ma post media brem nti happy birthday enkoma Mr. BK sa no bia de frɛ wo nkwaso afei mi ame colleagues ai nana da mununkum be matuntum se yo happy birthday ade nyamishraw nyamenye okese radema asumfra Adom nkwa Adom kemi se ono ne picture na ntumi ama ade mununkum ye ne ye adwuma multimedia ha nkwaso patenti Awurade asiesie ama wo no du ho na ye be memu a Awurade shraw pa nti na ye birthday celebrant na aha na brema kwan ne de asie nyamishra mo papa medi afia amankwa tamaklo medamo ase na wotwe mu nyina mu ne aye adwuma promto bre be hia na me kwasi aye krado pensem mu beba na fe ya hosepenso atwaso koso mo afide ne na Adom TV fi se wazo yi yedase